mwese bakunzi Minembwe TV batwumviriza kuva hatandukanye mu migabane itandukanye ibihugu bitandukanye biterwa n'amasaha y'igihugu uherereyemo muri Afrika. Ubu ni mwiriwe abaturage baturiye centre ya Minembwe mu nkengero zitandukanye. Ubu hari ukwibaza niba ijoro riri buke cyangwa ijoro ritwara amasaha ngaha bitewe n'ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'ubwicanyi abaturage b'abanyamurenge bari gukorerwa muri ho plateau cyane cyane mu gace ka Minembwe kibasiwe n'ubwicanyi buri gukorerwa inzirakarengane z'abanyamurenge coalition y'igisirikare cya Leta ya Congo. Ari nyeshamba za Mai Mai cyangwa ziva mu moko atandukanye yiganjemo abafurero, ababembe, abanyintu. Tutibagiwe n'umutwe cyangwa abateroriste b'itsinda rya Leta bava mu gihugu cy'u Burundi. Agace kose kabaye abanzi, amarembo atandukanye yose, imisozi yose ikikije Minembwe cyangwa centre Minembwe yikubiyemo abaturage yose igoswe n'abanzi. Mai Mai yazamutse hamagawe n'igisirikare cya FARDC mu nkengero zose za Minembwe, cyane cyane hari zinjiriye Karongi, zarwaniye mu gace ka Karongi. Hari zaturutse mu irembo rya Kivumu, aho ni mu Rurenge, izo naho zo zaharwaniye, ndetse niho ziraye. Hari zaturutse mu marango ya Gahwera cyangwa mu mihana ya Gahwera yose haraye inyeshamba za Mai Mai nyinshi cyane. Igisirikare cya FARDC nacyo gikomeje kurasa imbunda zitandukanye muri centre ya Minembwe, kirasa gusa mu mihana y'abaturage mu buryo budasobanutse. Ariko aya masaha y'umugoroba biravugwa ko amasaso yagabanutseho. Amasaso yabaye mu gihe cy'amasaha 6 ubwo igisirikare cya advancing gakiva muri centre ya Madegu kija guhura na Mai Mai yari turutse mu gace ka Kivumu, ariko cyagarukiye mu Muzinda, mu muhana wo haruguru wo mu Muzinda, ubwo abaturage bari bagerageje guhunga. Ariko abaturage kugeza ubu mu nce zitandukanye zigize baherereyemo, abaturage ntibafite aho kwerekeza kubera ko ntaho guhungira. Bararaswa uruhande rumwe n'igisirikare cya Leta, urundi ruhande bakaraswa n'inyeshamba za Mai Mai. Urumva ko ubuzima budafite icyerekezo n'ubuzima bwo gutegereza inkota ko bicwa gusa. Ubu nibwo buzima abanyamurenge uyu mugoroba barimo, ubu nibwo buzima abanyamurenge barayemo. Ibaze kuba ufite abana, ibaze kuba muri ubwo buzima kugira amajoro arenga ngaho udasinzira utegereje ko umuntu akingura urugi ngo aze akwice. Atubonereho kwihanganisha abanyamurenge biciwe, abavandimwe biciwe, inshuti, ababyeyi biciwe, abana biciwe, ababyeyi, abagabo biciwe, abagore mu ntambara muri jenoside iri gukorerwa abanyamurenge muri Minembwe. Nta bundi buzima, nta yindi mvugo dushobora gukoresha iruta kwihangana. Ari mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, iki ni igihe ushoboye gusenga, ushoboye kugira icyo akora agomba kugikorana umwete, hatabayeho guhatwa, kubera ko abaturage bari mu buzima bwo gutegereza ko umwanzi akwica gusa. Ubwo nibwo buzima abaturage badafite kivugira, abaturage badafite gitabara, bicwa na Leta akufatanye n'imitwe y'inyeshamba. Minembwe TV Daudi turakomeza dukurikirane ihari na situation y'ubwicanyi buri gukorerwa inzirakarengane z'abanyamurenge. Imibare y'abapfuye n'ibyangirikiye muri iyi ntambara ntago birabasha kumenyekana bitewe n'umurongo w'amatelefone. Abaturage hamwe mu buryo bashobora kuba bakoresha amatelefone nubwo badafite aho guhungira, ariko nta mahitamo namwe ashoboka. Murabizi ko ari agace katarimo umuriro, ndetse na network zo muri ako gace ni network zigisa naho zigoye cyane, ariko makuru agenda amenyekana. Turagenda tuyabagezaho, ndetse dukomeze twubahirize inshingano zacu, dukomeze dusenge Imana y'umurenge byibuze igire icyo ikoze, cyangwa ayongere itabare ndetse irengere abagaragu bayo, ndetse tuyibutse n'ibihe abaturage abagaragu bayo babayemo muri karagace. Minembwe TV reka tube tubasezeho, ndetse tunabihanganisha by'umwihariko ababuze ababona.